Presiden rang ba jong seng Voice of the People Party ba Arlim Labasay Moj mentagasngi ka khatlai trik banai naitung arjar saw hakajingelang ai khublei pai ba ha mairang nakabantau Dr. ki ubadai MP ka Voice of the People Party na Shillong seat uba Arden haba ai jengkran mentagasngi uong ba kumno uneu nongelam ka seng Congress uba Ronnie Willengdo uklet ba ha kapor ar hajar khat khandai ulawan ban khro yanga ba unjob ya election MDC how tausnem bat nadam dei manga unum job ya election MDC nadu tausnem arjar khat khandai lari ban pensul tho bakla yo patba ban menta ki sedang balong kita kiseng kimakwa ban penduduk district council mo kumno kini election MDC kaniru kalau dijintli jong di umangalam kongresi kumno ulak leh baus nem arjar khat khandai ulawan ban pro ban kejorena banyak lemnya job MDC yang sedang arjar khatmai ngayana orang job MDC yang sedang arjar khatmai bat menurut ban orang ni kapor ke pemerintah ladan dai banyak air jingkirsan umrang MDC menurut sedang arjar khatmai balarana dai beriu bepersyai ke district council balai ngan lekia rap MDC kiwei oh ko kipat babi jangan kalong ke namang ta kapok ban janam bakla yo patba bari patba Voice of the People Party tamnai bagawan ka airline khari ayure tenta shwa election MP kadai namaro patba ula bishara jiya dirti gajni naru ki snam ki bamshwa kumuli yang stem pada momen kabila keren hakmat jong patba upaya unajuang ne ayu marwai kene ayu ne upaya ri wedan kakhenhon kababyang haringkat kita ki kram berkat ki projemi ki priu ki mabek ki jinggot ke jingkat ula snore balik ala mo ini the Voice of the People Party ba ni in shenti ya ge sinshal but barang ini lecho pat haror ki mat ki besar kita di bersang dalam bakla yang pat ba ko makin jual ini jingli kawalan clear ni por ke pemerintah lagi snow kata district council ke makin ikran naga por sia por kalau biang banyak dah ini ke jadmu balai ki melawan yada yaki palba habagawan ka an kabakang yaki palba nang song bagin tima pinti siya balik jema bariana habagawan ka an kabakang dan ponding hai balik jema bariana habagawan ka an kabakang banti doyan balik jema ban pendi yo palba niyo iye kecik kepada jadri kema kawan bejing kanti doyan kawan gajin kan ponding kawan gajin kanti mau disiap kini diki anjir sarkar India dan district council dan sarkar jula berapa dayu patba dari nomor kita daun yang don't come ban wa iki lagi yang ban artin kayak kita penelok ini akalong balik kita ki nongelam ki berangba jong seng kongres ki join parasang banyak top banyak pentami yang patba oh nongelam jong seng kongres utau CLP leader jong seng kongres ubreru MLA jong Kemelim constituency uniru ulangan hak ju beru banyak keren kumar kini gisi ki pemerintah dalam balik kalong ya ke VVP ban Kershan ya ke BJP balik kalong ini ban Kershan ni kuwe hangu kata VVP ke Kershan ya ke BJP oh kalong ke jingkren lesi ngamtip kikren ke jing penghat ke jingok ke jing berkat kikren ke jing depriung ni kikren namar balaking janar ke jingok ke jing berkat ke jengki habangi ya kren syai Bagi Voice of the People Party hapa parlimen kan memedan benda kan join dengan NDA melayan dengan seng BJP bagian dia senaru berkata India Alliance dengan India Bloc badan berkata bagi jingkin to
Unayu tahu MP jong ke PPP Marway Hapo Parlimen Stanggung Shubham Soat Atendong dia Mrei Amdahu MP Ji Lashim Smai Kelas Dangmi kita aki jiro Barandau MP Ji Lakren Marway Baru Arlang kita siap dia ke jingkren kepada Nongrim ke jong MP Ujui Baru mentah kisah bertip syai berplan the voice of the people party ke dari ke Nongrim ke scam ke Shime ke Rai dari jing start Mai dari jing Shamship Day dari jing eklam terkap Ngidaya tai mungkin nalam bagi Shime ke Rai ke berpiang Nang tak ke bit ke piang jong ke jela Banam tak ke jack ni Hato kata kampat syama Yang tak UCLP leader jenguk Kongres Bau nyoi bagi bidan benta pakai seng BJP Nasnoban Shen yang ke Prabu Limba kali ke Rinsan Barang Tuan Malam Jom ke seng Kongres Yang baik sih Yang ke Rai jenguk Patba Lalu ke Rai jenguk Patba Hadar Rish Situap jom ke Rai ke baik ke Gujing Ulah ai the sword of a shot But Allah know in the voice of the people party Hakikat Sinshar Kara Lalu ke MP election MDC election teman-teman MLA election Buramsi dia katakan rai jenguk patah Wak Persyang Banten kami Lari Banten Sultu